twongeye kubashimira inshuti bavandimwe muhora mukurikiye ibiganiro byacu, muhora mukurikiye aho isi igeze. Mu by'ukuri uno munsi ibintu twabateguriye ku bintu icumi bituma M23 igihe cyose ihora itsinda, bituma M23 nimba igiye gutera ku rugamba ahantu yashatse kwigarurira bituma ihigarurira. Twarebye mu burasirazuba bwa Kongo ibintu biri kuberayo, tureba ukuntu intambara yaho iri kugenda, ukuntu ingabo babashije gutsinda z'ibihugu byose, ingabo za Tanzania, ingabo z'u Burundi, ingabo za Afurika y'Epfo, ingabo za Malawi, ingabo z'abacanshuro, ingabo nyinshi cyane, ndetse n'iza MONUSCO z'umuryango w'abibumbye. Izo zose babashije kuzitsinda. Rero dore ibintu 10 bya mbere bituma batajya basubira inyuma kandi bagahora batsinda, bagahorana intsinzi, ari nabyo bibangamira abantu bahanganye nabo adversaire. Dore ikintu cya mbere gituma M23 ihora itsinda, icya mbere ni uko ari impunzi. Buri ingabo za M23 zose nka 80%, hafi ya zose ni impunzi, ni abana bari mu mpunzi. Mwibuke mu Rwanda hari 100,000, mwibuke Uganda hari 500,000. Ibyo byose ni impunzi. Urumva abaturage bavamo, abana bavamo bashaka gusubira mu butaka bwabo mu gihe babujijwe amahirwe yo kuba babusubiramo. Mu by'ukuri nta kuntu havamo abantu bakeya ku buryo batabura kuba bakora ikintu bakwifuza gukora icyo ari cyo cyose. Rero kuba ari impunzi niyo ntwaro ya mbere, ni ba bantu bagiye mu rugamba barababaye bazi ikibajyanyemo. Mu by'ukuri mubashe kureba nk'igihugu cya Israel mu magingo y'abaturage bagituye hafi ya bose ni impunzi, nako bose, kubera ko ni igihugu bahanze babashije kwambura sovereignty ikindi gihugu cya Palestina, barangije bahita bagikaba. None ubwo muri uko kugikaba nicyo kintu cyabashije kuba bazi ko ari impunzi, bazi aho bavuye ntibifuze kuba bahasubira. Nicyo kintu cyabashije kuba cyatuma Israel ikomera. Kuba inkotanyi ya RPF inkotanyi zarabashije kuba impunzi zikagenda zikava muri Uganda ndetse no hirya no hino, ntabwo zari impunzi zo muri Uganda gusa, ni Burundi n'andi hose bagiye bavayo mu makuru. Nuko kuba bari impunzi nicyo kintu cyatumye baza barwana nabo barushaga imbaraga ariko babasha kubatsinda. Rero buriya ubuhunzi ni kimwe mu bintu ku rugamba bikonta cyane. Rero tutabatindiye, icya kabiri giteye gutya, icyo barwanira hari abandi babashije kukirwanira kandi batsinzi babasha kukigeraho. Abo ngabo nta bandi. Mu by'ukuri namwe muzi ibintu byabaye hano mu Rwanda 1994, habaye jenoside yakorewe Abatutsi. Byose abantu bamwe bahunze mbere za 59 baraza, noneho ababashije kwivumbagatanya baraza barwanira uburenganzira bwabo. Hano mu Rwanda baricaye baratimaje, bameze neza. Mu by'ukuri baba bari gusubira mu mateka ariko bafite ahantu bicaye. Rero n'abandi babareberaho bakavuga ati nimba bona barabashije kubigeraho, ni gute twebwe tutaharanira ngo tubigereho? Ni kimwe mu bintu bibasunika, ni kimwe mu bintu bihora bibashyira imbere cyane, bibahetera courage cyane, kandi baba bafitanye na connection, babasha kuganira nimba ari izo nama zitandukanye bakaba bazi bagira, ariko kuba ibintu bari kurwanira hari abandi babirwaniye kandi bakabigeraho. Iyo nayo ni imwe mu mpamvu ihora ituma bahora batsinda. Indi mpamvu ya gatatu ituma bahora batsinda igihe cyose iteye gutya, kuba isi yose havuyemo u Rwanda na Uganda, abandi bose batuye kuri isi yose nta n'umwe bavuga neza. Iyo bafashe agace, iyo bafashe ahandi, iyo bavuze ijambo, buri isi yose ihita ibahuriraho, ibereka yuko mbega itabakunda habe na gatoya. Rero kuba isi yose ibereka ko itabakunda, ubwabo bagomba kwikunda kandi bagomba guharanira ikintu bagira ngo bifuza kugeraho, kugira ngo bereke babandi babanga yuko bikojeje ubusa. Kandi ikindi nabo bitewe n'ukuntu isi yose iri kubanga, bari kubona ko gusubira inyuma gatoya ari ikosa rikomeye cyane, kubera yuko babandi babereka ko batabakunda baba babonye uburyo bwo kuza bakabegera, bakabahorahoza, bakabacucuma, naho barengeye hose bakabakurikirana. Rero buriya kubona yuko nta wundi muntu ubakunda kuri iyi si bibatera imbaraga. Buriya nutangira umushinga uko abantu bose bari gumo barawanga, uzarebe bizagutera imbaraga zituma wereka ba bantu yuko
ibyo bari kuvuga byose n'ibyo bari kukwereka bari kwikoza ubusa. Rero iyo ngiyo nayo ni imwe mu mpamvu ituma itahirahira isubira inyuma, ahubwo irwana ijya imbere, avuga ati aho kugira ngo dupfe dusubira inyuma ahubwo dupfe twavansa tujya imbere. Rero iyo ngiyo yari ingingo ya gatatu. Indi ngingo ya kane ituma bahora batsinda. Indi mpamvu ya kane ituma bahora batsinda, abantu barwana adiveriseri yabo, abantu barwana nabo ubwo ngubwo n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Tshisekedi, nuko bizerera intsinzi mu mafaranga. Bumva yuko amafaranga bafite, bumva ko imitungo bafite izabasha kubatsindira M23. Kandi mwibuke, nimba umuntu azi yuko ari kurwanira amafaranga akabona ntashobora gusiga ubuzima, abasha gusubira inyuma kugira ngo n'aya mafaranga atazapfa atayariye. Rero ya mafaranga ntabwo ashobora kuba yagutsindira urugamba, byo ntibishoboka. Rero kuba M23 abantu ihanganye nabo bizerera intsinzi mu mafaranga kurenza uko bizerera intsinzi mu kuri kwabo. Rero bo bashyize imbere imitungo, bashyize imbere amafaranga, nta kindi kintu bari kurebera imbere. Mwibuke Tshisekedi afata abantu bamwe, nguhaye ibirombe, we nguhaye ibi birombe, ne nguhaye ubutaka, uzabashe kunsindira abanaba. We nta yindi mpamvu yitwaza, ni impamvu y'ibyo afite, yumva yuko bizamukemura buri kimwe cyose. Kandi aho ngaba yibeshya cyane. Indi ngingo ya gatanu yerekana yuko ituma M23 ihora itsinda. Ingingo ya gatanu iragira gutya: kurwana n'ababaswe n'ibiyobyabwenge. Buriya abasirikare ba Kongo, ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hafi ya bose bakoresha ibiyobyabwenge by'urumogi, ibintu by'amataba akomeye cyane, ibintu by'amayoga. Mbega niba abantu muri kontrole yabo biragoye, ni abantu babaswe n'ibiyobyabwenge cyane. Uko mubona hano mu Rwanda, urugero wenda nk'urumogi, ukuntu rurwanwa, ukuntu baruhigisha uruhindano hose, n'umuntu rufite ukuntu bamwamaganira kure. Hoho siko bimeze. Hoho ni ku mugaragaro, kuba babasha kubinywa, kuba babasha kubikoresha, ntabwo ari ibintu bibujijwe cyane. Rero bituma abantu bose bari kurwana iyi ntambara, bari ku ruhande rwa Kongo, FARDC, ni ba bantu bakunda gukoresha ibiyobyabwenge cyane. Kandi ko umuntu ukoresha ibiyobyabwenge hano nk'ariya ntabwo aba ari seriye neza. Hari ibintu akora bibusanyije, ukareba n'ibintu bakora bafatana ku ngufu, basahura, bagira gute. Biriya ntabwo ari ibintu byagakwiye gukora umusirikare w'igihugu. Rero buriya nabo ntabwo biba ari bo, ni ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge byinshi. Rero ni bimwe mu bintu bituma M23 ibagezeho ikitandi ikomeza yavansa ijya imbere. Iyo ngiyo yari impamvu ya gatanu. Impamvu ya gatandatu iragira gutya: nk'umuyobozi w'igihugu, nk'umuyobozi bose bari kureberaho ku bijyanye n'urugamba. Kuba ari umusivile nta kintu na kimwe azi ku ntambara, kuba ari umusivile nta kintu na kimwe azi ku bijyanye na gisirikare, ni bimwe mu bintu bihora bituma M23 itsinda, Kongo yarangiza igatsindwa. Tshisekedi ari we ubuyoboye ibintu byose, mbega rero biri ku mutwe. Ibyo barwana n'ibiki byose nuko barwana nta makuru na make yabifiteho. Ikintu abifiteho cyonyine ni kimwe: hari abo yizeye ngo bazamurwanirira, hari abo yizeye ngo bazamufasha, hari ibyo yijejwe atari kubona, sinzi nimba azanabibona. Rero kuba ku bijyanye n'urugamba nta makuru arufiteho ni kimwe mu bintu bituma ahora hasi, ahora atajya imbere nk'abandi, nk'umuntu wagakwiye kuba ari umurwanyi. Mbega urebye ibintu biri ku rurimi rwe ntabwo bihuye n'ibiri mu bikorwa ndetse no mu mutwe we. Buriya kuba atazi urugamba ni imwe mu bintu bimurogera bya mbere. Icyo ngicyo cyari icya gatandatu. Noneho icya karindwi kiragira gutya: guha abasirikare b'abanyamahanga amafaranga menshi cyane, nk'abacanshuro. Uzarebe abacanshuro ndi ngo bayahembwaga ibihumbi bigera mu 10 by'idolari mu kwezi, 18 by'idolari mu kwezi, mu gihe abasirikare be bahembwa amadolari 70, n'amadolari 100 ntageramo, amadolari 70. Urumva nimba umusirikare w'igihugu abasha gukorera ibihumbi bitarenze nka 90 by'amanyarwanda, umusirikare w'umunyamahanga w'umuzunguje akaza agahembwa muri miliyoni 11 z'amanyarwanda. Urumva mwera aho ngo difference irimo. Rero Tshisekedi, kimwe mu bintu bituma ahora atsindwa, M23 ikamutsinda, nuko abasirikare b'abanyamahanga bahaye agaciro abasirikare be bashonje. Rero ba nyiri ibikorwa, nyiri ugukwiye kurwana, kumwe bavuga ngo nyiri umupfu ajya hanuka, wa undi nyiri umupfu agakwiye kujya hanuka, abona nta nyungu, abona nta n'icyaramira, bigatuma abasha kuba yasubira inyuma, abasha kuba atagera aho yabasha kugera. Rero kuba abasirikare be bashonje, aba bandi bahaze,
nabyo bituma iyo bageze ku rugamba batabasha kurwana ahubwo bakisubirira inyuma kubera ko n'undi baba babona nta kintu na kimwe baramira. Iyo ngiyo yari ingingo ya karindwi. Ingingo ya munani ituma M23 ihora itsinda, Kongo igahora itsindwa, iteye gutya: kuba ibihugu bikomeye bya bindi tureberaho, bimwe biyoboye isi, bimwe bya defense y'isi, bimwe bivuga ari kijyana, kuba ubwabyo biri gusubiranamo. Ibyo biri mu bintu bituma batabasha kuba baha umwanya munini Tshisekedi ubashe kumurwanirira. Rero kuba byo bihugu biri gusubiranamo ni kimwe mu bintu biri gutera imbaraga mu M23, kubera yuko nubwo babavugaho cyane bavuga mu nama ariko bijyanye n'ibikorwa n'ibiki byose hari ukuntu batabitayeho neza, kubera ko nabo ubwabo hari intambara zo bari kurwana zabananiye kuzisoza. Nabo ubwabo kuba bari mu ntambara, kuba bari gusubiranamo, ibyo birahagije yuko nabo ubwabo bamanuka muri Kongo bakaba baza gufasha Kongo kuba babasha guhashya M23. Rero mwibuke intambara y'Uburusiya na Ukraine, mwibuke intambara ya za Gaza ndetse na za Hamas na Hezbollah ndetse na Israel, intambara bari kurwana. Mwibuke muri Amerika Trump ari guhindagura ibintu, nabo ubwabo baracyari mu kajagari, baracyari mu kavuyo. Kuba Ubudage ushaka kwiyomora ku Burayi, kuba bari bugiye gusubiranamo nabwo bugiye gucikamo ibice bibiri, buriya mujye mubimenya. Aho ngaho urumva nabo ubwabo nta mutima bafite. Iyo yari ingingo ya munani. Noneho ingingo ya cyenda. Ingingo ya cyenda iragira gutya: abayobozi bakomeye ba Kongo barara batekereza kuri disikuru zakumvwa neza n'abazungu, zatuma abazungu babasha kuzumva bakaba baziha agaciro, disikuru nziza babasha kujya gusabisha aho gutekereza kugura intwaro yabasha kwikiza umwanzi. Rero Kongo buriya yoyo yiringiye mu nkunga, yiringiye no mu bazungu ikintu cyabasha kuvamo, bo ntibiringiye mu bisubizo bibaturutsemo. Aho kugenda ngagura imbunda, ngagura indege itakazeho byinshi cyane izibashe kubakiza umwanzi, ahubwo barara batekereza banashakisha kuri za interineti za disikuru babasha kuvuga kugira ngo abazungu babumve neza. Nicyo kibahangayikishije, batwumve neza. Iyo bavuze disikuru bakabasha kubumva neza, bo baba bumva ari intsinzi kurenza uko bakumva ngo bafashe agace runaka. Rero iyo ari ingingo ya cyenda. Ingingo ya cumi ari nayo irimbuye Kongo, ituma M23 babasha kuba yajya imbere. Abayobozi bakuru ba Kongo baharanira inyungu zabo bwite bashyira mu mufuka kurenza ko baharanira inyungu z'abaturage. Buriya M23 nimba ifashe Goma, Tshisekedi yinjije miliyari y'idolari mu mufuka we. Nimba M23 ifashe Bukavu, Tshisekedi yinjije miliyari n'izindi n'umuryango we babashije kuzibika. Buriya nicyo kibashimisha cya mbere. Rero buriya bo babasha gushyira mu mifuka yabo kurenza ukuntu bashyira mu mifuka y'igihugu. Rero buriya ni bimwe mu bintu bituma Kongo ihora itsindwa, M23 igatsinda. M23 ntabwo ishyize imbere amafaranga, ntishyize imbere inyungu z'umuntu ku giti cy'uyirimo, ahubwo bashyize inyungu z'abaturage imbere. Rero ni ikinyuranyo cya bagenzi babo ba Kongo, bo barwana n'inyungu zajya mu mufuka kurenza uko inyungu zajya mu baturage. Icyo ni kimwe mu bintu. Ibyo byari 14 nabateguriye bitewe n'intambara iri muri Kongo, ikintu abantu benshi babitekerezaho, ndetse n'ibintu by'ibihano mujya mwumva ngo babafatiye nk'ibihano nk'ibiki n'ibiki. Barabafatira ibihano kuriya, buriya nabo ubwabo nuko byabacanze babashije kuba babona uburyo bamanuka ibyo bita ibihano bakabibafatiraho banabarasa. Ariko buriya gufata ibihano ni uko babona yuko ari kwa kundi, babona yuko nta bundi buryo bundi busigaye. Rero turabashimiye, mujye muhora mukurikirana ibyegeranyo byo kuri YouTube channel yanyu, kandi mujye mwibuka gukanda subscribe. Mu by'ukuri iyi channel yanyu ni ingirakamaro kandi namwe murabingirakamaro. Turabashimiye, mwari muri kumwe na Forbes urubategurira ibyiza cyane. Bane